Yes, abarozi ba Kitara TV, amabara Julius Kyomuhendo, mpaka moti ito tubabimuli bya hameza. Nsajja mulisa zire ntimba kandi ninzarwa abamoli. Kiro kino mpayiro mugisa ku bantu ina omusajja wa amani kandi kiro kintu tujja ku bantu rubatira muno abintu byo kutunda business abantu bakusobora ko batakora sente abantu bayikaire muno ni bansaba omuntu akusaba ko bana basomese mu ngeri egyo so kiro kino tubaleteire omusajja wa amani kandi onu ali Kitunzi wa Airtel na Hoima so I think mulaini egyo tuhikire no muntu wenyini ahikira ajja kuba natwara mulaini egyo so omusajja ono niwe owekitinisa Charles Mugasa Katahoire kandi ali nuwe mukamu wa boramanyire Hoima breeze bokuba no amhanda gwa Kampala no genda Kampala just no kyahingura nanka no kyahingura Kinobi so niyo Hoima breeze director on Charles Katahoire twahiro mugisa kuba tujja kuba ntubazanawe kubajukize kirwaire kya corona muteba kujwara mask muteba kunaba mu ngaro genda bakugemeiwa kusagenda bakabuba kakugema nebino kuhondire biragire byona ebya Ministry of Health betutereireho tusobole kubantu rwanise kirwaire kino so mukuru Charles nsemerere kuleta Kitara TV nanyo nsemerere kuba TV ya so kora mukiye abarozi ba Kitara TV abarozi nywena aba Kitara TV nsemerere muno kuba TV yanyu amabara nyowe Charles Mugasa Katahoire nduga kigorobya mpako yange ba kiki so ndi munyoro wa hano ubukitinisa Charles turozere innovation ya amani muno myaka yawo musigazi senti okusana ina sente nyingi muno itakuzoke myaka yawe well innovation eroho baitu iwe kurora kinu tumanyira liki atandikire so kisobora kusana akekina ekiri mu sente nyingi hati baidu kine ekintu kakitandika obwire ni mukyali nkuongera obwongera buli kiro nkuongera obwongera oba for example hano kaguraho ya kuolekya kuli eruguru niwo nyabandize kugura 2006 kali ka plot ka 50 by 100 baidu hali izire hano ndi mu eka so it's been a slow process by step by step bindu bya mpora kwata sente mpora so tutaka ikiro kuhona abo kuba tujja kubantu ikayo umuntu akwendeze kumanya kuyika kuba Kitunzi wa Airtel wa company ya amani amuna Hoima umuntu akwendeze kumanya ibyo kusoma byawo ukakuliranga haba kuzaranga wasomeraanga kale webale muno akundora wena nsobora kugambira jane yanga aleta ekatandikira nyowe nkasoma St Savio Junior School niho njya kutandikira aho nyo namalire P7 nyagenda mwiri usoga college mwiri nyamara yo myaka mukaga S1 to S6 nyarugaho nyagena makerere nyasoma BBA nyamejaringa mu finance BBA ni byo busubuzi byo business administration nyagera nyakora SCCA nayo kagikora emyaka nk'ebiri but binu byona bya accounting ukurora anti kugamba ndi sales and marketing by bino bikabya accounting so jane yange baire ya kutoza kiki kunkolera nyarugaho SCCA nyagimara nibonye tandika kukora otandikire kukora na Airtel mazire myaka inga kakutwaremo jane yange yokora abakuba ntatandikire mu Airtel mukama akanyamba jane kukora nkyali mwana muto kabanza kora ndi makerere nyakora mu CTM tisobora gieba kora emyezi 3 bayo tisobora gieba okuba anko wange ankotone mpuga akampa chance ndonge pocket money oko nyarugayo nyagenda opportunity bank aba credit loans officer individual loans officer kugaba send bana ba business bona nyakora yo mwaka gumu nyarugayo nyagenda mu Air Uganda aro omwami beta Michael Rugadia nayo munyoro wa hano niwe yankwasira mukono yangamba Air Uganda by na slot kandi papers zange zone zikabazina keba kwenda remember this is accounting nyagena nyaba accountant wa Air Uganda nyakora yo ku myaka mukaga nka revenue and sales manager nyarugayo aho nyonya nyahindukire nyagena mu sales and marketing ebyo kutunda nyagena mu Smile Telecom nyakora emyaka 2
nkaba account manager nyafuka sales operations manager nyaruga yaho nyagenda mu DSTV multi choice naho nkaba sales manager wa Central myaka 2 endi nyaruga yaho nibo nyataha Hoima Cement Hoima Cement nkaba sales and marketing manager. That means Kitunzi was cement for the whole country including abroad. Aho na Nyaruga nibo nyaija mu Airtel. Ati Airtel nyowe head of SME. So niho ndi hati ngenda kore myaka 2 kandi niho kyakorera emirimu yayo. Yes. So oli musajja munyoro abasajja abanyoro abasomera ebitabo muno. Ijo iri ari omuntu yangambaga abanyoro kibenda kusoma. Munabanyoro abasomero mu kweserekanka. Nikyo tugarukire muka nanyewe wajabaga Kampala notoza abanyoro bandi tokubarura. Bokusanga bona bali mu bintu bindi. Baita abasomere tuchulira muno. Tuenda muno action zaitu zitukolere zikoro okubaza. Kubana nyewe ntayizire Hoima. Ngira abakiro bwinti bakumanyira ndina munyoro. So tubayo baitu tuchulire nitukora bukura. But I think it is the time itu naitwe tuije tuyemanye tutandike kukora twena tuyambe bunyoro nkabantu kanyoye kunyayizire then nabandi bajakora baja kopa akabutukozere bangi muno kubarora hano bakwijaga nabo ni batandika kugura amataka Hoima abo kuba bakorora nyowe ndi Hoima nanyowe bamanyenya kuendeze genda Kampala sende nizigoza Kampala baitu hano niho muka nyowe kagamba kangende muka kenda akora kiona kibe kuno otugambire nti bakuzara Kigorobi akira kuba muno abasajja babeta bakuwa mu bitimanyira oli part of them oba nanyoho bundi binsobera baitu mbahura li balubaza urugungu ndukenga nduhura ndubaza mu katitu baitu muzeyi wange Honorable Philip Katahoire is the Minister of External Affairs hano a Kingdom ya Mukama is the longest serving minister muhura na rubaza kandi na warumanyire baitu nyina wange the late Josephine Mpanja akaba hano wa Parajoki omuba kamanda the late Josephine Mpanja Katahoire niwe nyina wange ali Parajoki hano mu kamanda family. So itwe tukakura tumanyire runyoro nyumanyire ndi munyoro ibindi byona mbihura abokuba ndi musambu. So urugungu urubaza nduhura bari nyewe kurubaza muno kwa runyoro ndiro kusobora. Muzeyi wawe wekitinisa Katahoire utugambira ali mugato mbokama wa bunyoro na tukwendeze kumanya otuheho otutero line egikurora nti watumanyise obukama iwe relationship ya tata wawe no bukama ereta kandi naiwe comment kiyo kusakuba kama baitu. Muzeyi wange akaba appointed emyaka 12 enyuma as Minister of External Affairs in the cabinet of the Omukama kandi niwe secretary to the cabinet. Ekyo nakyo kimuhekitinisa wenka muzeyi wange kandi kigoleka nawe musajja mukozi abokuba omuntu kusavinga mu government yona nene ba government ya hano myaka 12 batakuhinduire imesa nawe musajja mukozi ekyo kwenda kisimira kabumba yebale kwesiga muzeyi wange abokuba kuruga muzeyi nibo netwe twegira bine ebintu nogamba nanye kambe mukozi ka muzeyi wange akaboraho byakozere aine ebintu byoko bali nanyonyi nebyange ati nanyo tandike koyombeka ngo musajja na family yange obwana nyonyi n'abana ino mukyara. So eyakagikora akatuzara tuli bana musanju hati bona baliyo Kampala bona bamazire kusoma hati nawe akuhereza obukama nkusima na Prime Minister obukama Honorable Owekitinisa Andrew byakutaga naye bale kumwongera chance okuserve. So it simply means nawe musajja mukozi kandi endo muri mugwe kandi nakabumba akusima nikyo nawe nko omuntu niwe yansikirize kwijja kuombeka bunyoro. Plot yange yabandize egyo okweruguru niwe yandesere yangamba guraga kana kataka okahule bwahura nkagura ntakufayo ntakwenda kumanya rundi ndigaruka Hoima kuombeke kintu kiona. So kagagura ngo musigaze moto myaka 22 nyagura ka plot kanga nyakaleka hati nguno ngarukire mazire myaka endi nyingi natandika ku developing hano. So nawe nkumusibu abokuba kubata abayirewe
n'omugenzi sister we Amoti Mildred Mugati kasangaki mukyala kabana eduka ya producer awo ekyalo bayitwa wetaro korone no bagambire twina kwelinda niwe yarozere plot yagamba muzeyi wanga agigule muzeyi wanga kabatagenda yangamba nyonye jengule nyenye ijagamba kale kangule so nikagigula nanye kyampora mpora ngebya basigazo bimanyiri tutubana sente nyingi kusasulawo mpora mpora no sangu mazire so bona kubasima na neyangulize nawe kumusima bali we yatandikisize kuika abanyagarukire hano myaka nka esatu nyuma nibo nyagarukire kora bino byo. So obukama bwa bunyoro kitara ngoko muzeyi wawe kaire mbokama na hereza fo ogambira myaka 12 obukama bwa bunyoro kitara bubaho na basalize z'abana tugambe nti nayiwe bukama buno bukakuho basale oba bwinaona mukono hakinu kiyole ebo bwaha ezo basale tizimanyire actually hano hali twikire nyowe ngo munyoro ni nyowe ina kuyamba bunyoro ka kingdom in my capacity as me ekintu kienkozere already wanyabaire muhima cement ni nyowe yabaire champion wo paintinga kingdom yo bukama ebiyo kurora baitu you won't see me anywhere tujja kundora bakimanyire baitu I was a very pivotal part in the mpango ya barabire 2 years ago ni nyowe ya champion yingire kusiga kingdom batansomese baitu ba muzeyi wange ne batamusomese baitu muzeyi wange akansomesa akusavinga kingdom kana nyowe kingdom yange nkwenda gidoing proud nkwenda nabo twemerewe tugamba bunyoro kingdom yetu nayo nungi obukama bwa bunyoro bwona boko boli Kampala na nyowe ningamba nkwenda kuleta abantu mbaramuze bunyoro bayizire hano mwange Hoima breeze nimbatwara mu mukama nibarura palace yaitu if possible barore katikiro bamuramukiyeho abo kuba abantu bayingi muno batandikire kwenda kuija Hoima abo amafuta buli muntu akugamba mafuta baido bundi twe na mafuta gadaka izire ebintu ebikuru bwingi tukolera abana baitu twina kubatekera nabo bayije basange obungiro na muzeyi wanga aina kiyakozere wenko omuntu na nyina wange nawe akore kintu kyenko omuntu aina ebintu byoko na nyiwe nyina kuungirako niki abasigaza abakiro obwingi ni Yesu bitukora muzeyi wawe aina sente akozeremu baide ebyo bintu bye tibiri byawe tujja ku bantu ikayaho mukyaenda kutugenda muno hali ensonga y'obukameno abo kuba eno Kitara TV Kitara TV tubakwegesa no kumanyisa and muno ikikusinga obukuru eba emirwa yaitu y'obukama obukama baitu buna nsonga kiyibo kuba no ranka yo Chelsea okurura nti obukama baitu butumbukire muno nko bukuru bwa Buganda no bo bahama TV obukama babunyoro tubururaho nsonga kiyo kururaho nyowe ngo omuntu kyenkurora habukama buno abandi abakiro obulinga bakorera obukama okay tingambire bakora muri mubuyi bakora muri mu mulungi mu mulingo bakutekereza twina kuba netugenda baitu kuba badesereyo obwongo buto obwongo buto amagezi tukyaina tindi nyenka bali bayingi tandikira kula abanyoro bayingi abali mu Kampala nabaija hano mwangi nitubaza abaza muga baina twekwata naye tu contributing ideas rundi tubayesa connection obundi tubana connection zaitu zetusobora kuyamba kingdom baitu tumanyo haukia obundi no muntu okenda kiha okwenda kitwale mu maiso tokwenda kwa muntu connection kandi nawe nagena asise ibarali yao so tunakwatira hamu ito turoho amagezi tugaina kandi na connection tuzina baitu nabo baina kwijo maitu nitubaza titugenda batozi so tugambo bukama buno bwesambire muno inyo abantu ebyo bukama timbimanyire muno tinja kudopa tinkwenda gaba twesambire baina beba kurola baitu baina kutoza abandi kurola tikianga kumanya abantu bandi no rundi mutu ikaza ba Kampala mwije mwikare hano breeze tube na ka meeting tubazeho na katikiro tubazeho na ba minister be tureke kusobora kora ito nk'abantu so abanyura abakiro bwingi bayina story nyingi ezini nazo ziri encouraging zabana baitu babunyoro ba youth rundi tubagare muhamani twende tutatandike
tukatandika mpola mpola kakogambire ninyo director wa hano baitu ndozere osobola kundaba nundo ezire hano okusanga yondi owenda nogamba kusala niwe boss baitu hano mwange kandi tukora so tunakolera hamu baina kutuha audience tubazemu twehabule nabo batuhabule bagamba obukuru magezi baitu nabato hati baina magezi nyogoza ira kutere ngoma nozina so tubihe mu bureaucracy nyingi twikare tubaze tweyambe nabo batuyambe natutubayambe yego so ogambirege nubo watatandika kwijja Hoima kuno utandika kolera kuno Hoima emirimo yawe omazire busumiki otali mu bunyoro oli aheru ya bunyoro nyaijayo gabwija na muzeyi wange nkiali muto mu biro bikuru obundi noija obundi tokwenda kuija obundi noija kurora wakaka wange akyaliyo mukaikuru nyakaisiki Iva akyaliyo kuli mukyara Machati so twaijayo gakumurora bayira tutandikire kuija kora business byono kuija no kora business no gano rura n'abantu bawo so kutandika kuija muno kuno Hoima katandika kuije myaka ene nyuma myaka ena ndibona tandika kuija hayi buli weekend rundi weekend ibiri mba Hoima wembanda beza wakasumika ingi ya wamiri mwe yange rundi sobatwara wiki 3 bayiro hali nkolera hona goze ndi Arua ntaka bayiregena mu Kampala ndaba Hoima engudo hati bakazikora so ndabira yoko kili andongo nindaba mu Masindi ninjija Hoima nibone nduga Hoima ngera Kampala so Hoima becoming a part of me abakuba nyina yo business kandi nyina y'abantu bange so hano kwijja kurungi myaka 3 goze mbere ninjija akasumi kakwata myaka ena but serious business myaka 3 abanyora bakusinga abatabayire mbunyora batakulire kusaidiza kuno bunyoro tibenda garuka mukukurakuraniza muka iwe kike kikusendikirize gamanti kanyije nteke henkurakurana omuka omaitu ekinsindikirize kulete nkurana kuno bunyoro ekyokubanza ndi munyoro gonze nyendeze enta gonze ngenzere musiza heru hona kagiyayo hona mbaireyo talk of Spain, Italy, Kenya, Rwanda, Malaysia hona mbaireyo baitu gonzo genzereyo ohura muka abamuka uwemba ntatekanize muka mwange abona balija Hoima kuno bajagamba tukabaga kampani tukuraki toina kikaro toina hakubyama hali bakuzika nawo habi muno nibagamo bayire Kampala ndo bayire abroad so kikankwata honko omuntu omunyoro kandi ndoze na muzeyi wange nakora ebintu bingi kuno Hoima arugira bya Kampala ebinda akabikoraira nindora na nyowe nko mwana mulingo muzeyi wange nyakuzire ni murora na nyowe kankore kanyekambe nkore yekintu mu Hoima ntakabayire kora bingi mu Kampala akuba Hoima muka Hoima na oiro ngige mugihulire nte kwija weraija nakyo kirungi werabeta izire nakyo tigina buzibu abantu bajja kwija hano babyame bali yako okulya banywe aka kasenta katito hakiri kaliza sola fees zo mwana wange so nyowe nikyo ebintu mbirora mu perspective eti Hoima kuno rundi mukyaro kya abantu bona abantu bamanyire gena mukyaro wena gena mukuzika bazire mbugenyi adegyo level twinagirugamo wena kwija mu Hoima kutoza business kiyengenda kora Hoima haliyo kikiye kusobora kuyamba abantu hadi hano creating employment wena relative bawe tibayina mirimo bali Kampala obahagwiza ati tukoleki yijanko omulimo gendo okoleki nanyo okoleki so na wakunyamba nanyo ni muyamba so I think ekyo nikyo kirungi mu bintu byona bitokora omanyire hanze ati ansonga egyo yenyini nkuru muno mayara abantu abanyora baba Kampala oko nibajja kunumbire okuzika buzika kyonka no wesanga na hanambe bajja bazika ekisaka kijwire nakajuko mukabatasemeize kwendo ho munyora ali okaheru nkaha omuterere mu line ege yenyini we bali muno
nyowe kyenkira gamba abantu baitu bata kikwata kubi tuli baana bato baitu tulina obujunanizibwa kwija kuterekereza mukawa yaitu baitu akubanza aho kubana obujunanizibwa obwo nibo bazeyi baitu na ba anti baitu n'abandi bona ogwo mugugu nibo banza gukora gukwata gokutekaniza nka muka hari natwe twizira otungire mu akasente nibo nayo notandika kora kwija mu kyaro hati bora atandika kwija mu kyaro kana otaka kozere sente okwesa anto muzaire wa ku investing mu yakusasulira fees yakuherera ahereire baitu ijuka nayo bakamuherera niwe yabaira ina kubanza kubikora niwe ningarukaho ndi mu generation endi nkusobora kikora kandi njya kikora baitu nibo babanzi waho so baina tuweke a good example na babazeyi babanze bakole party yabo nabana baraija bakole party yabo baitu warabo ino obusobozi hasa heno gonzoli mwana muto nosobora kikora kikole tekaniza hiyo baitu akubanza kuswara rundi kora kini babazeyi baitu naba anti baitu babandize kuzara so naito nitugarukaho ati nko omuntu butekereza bintu nkebyo tuyizire kukuza bunyoro kuhesa abazaire baite kitinisa akatusomesa bakerekesa bingi bundi bakugenzere timanye kundi yakoba inarara kololo baida alibukoto so kutusomesa na kutuoreke kukora nikyo tukufondera ati amurozi akutuhondera Kitara TV tukyaino we kitinisa Charles kandi mbagambege mu kitinisa Charles Katahoire niwe Kitunzi wa Airtel amuna Hoima cement mu Uganda yona so tukyanyimya mu katito tito nkwenda kutwara mu break kandi obuturagaruka tujja kuba tugenda maisho na mu kitinisa Charles akazi nakanuka kunyumire sigara Kitara TV. I want man some entertainment, me come back bad man is a beat. I want man some entertainment, me burn like a fire. Bajoya Dorona kutunde itakali abazaire bamwe dora iwe bamukweteire. Aya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 . Listen, unyone wango tatunde itaka, ukagendo kufuata ine itaka. Utai wango tatunde itaka, ukagendo kufuata ine itaka. Tatunde itaka, ukagendo kufuata ine itaka. Munyone wango tatunde itaka, ukagendo kufuata ine itaka. Nisasule mokibanja mpora, basigaze kyapa oli maleyo mpora. Oyafayo halori kusire nebora, sasura kibati momokera. Nankaiwe kimu eitaka, munyoni wangeiwe obene itaka. Wekipaka katunde itaka, yagenda Kampala ngagule motoka. You serious? Sisoboro gure motoka, ntaina sente zo kukuza eitaka. Oba kike kiri muitaka, nanka baka muita nsonga ze itaka. Otatunde itaka, ukagendo kufuata ine itaka. Nija hano kufa muitaka, kimanyeba kukuzika muitaka. Itaka, nanka iwo tatunda leka itaka. Unyoni wango tatunde itaka, ukagendo kufuata ine itaka. Utai wango tatunde itaka, ukagendo kufuata ine itaka. Tatunde itaka, ukagendo kufuata ine itaka. Munyoni wango tatunde itaka, ukagendo kufuata ine itaka. Omuntu aine itaka, anytime okimanya bara profit. Okumanya bara profit. Abarozi ba Kitara TV mwebala yo mu break yaitu wakitinisa Charles. Abasigazi bayingi muno bakufuna sente abemyaka yawe baitu tebalinka iwe. Kinchonga ki? Ewe kagozo kirungi muno. Nyoki yenkutekereza ngira na mulingo babakulize. Wena kumanya nti sente obundi ziija kandi otazikozesa ekintu ekirungi zimara nizigarukayo. Nanyowe ndi musigazi nakwendeze kwegonza. Tikiri nti tinegonza nanyowe nyegonza. Baitu wena kumanya kasente ko tungire kambaze nyeheza family nyeheza investment nanyowe sigazeho kati itako korake kwegonzaho. Ekyo orakimanya nibone emigisa netandika korake kwija. Baitu ratungaga sente nojagara nogura bugore moroka nungi. Novuga buvuga kuno mutawoni rundi noja Hoima kuno kuzika buzikano garaka yo Kampala. Biro bino baketa kujoga. Kujoga. Kale noja kujoga bujoga mu kyaro. Aho oja kutunga obuzibu. Baitu na kubalansinga byona.
joga mukatito labo zine investing mukatito somesa abaana hawa bakayekuru haha bazeyi buli muntu aba akozereke ali asemereyo tosobola kuba wenka ina sente bali kubi tingambire gabazona mutankwata kubi nawe gabawo ko kusobola olabo ina oyeho omuntu nawe yekurakuranise olaba wenka oina sente nojoga bujoga ate motuka wera aho ahora akorake nike kyo bugaye go ina kyonka ebyo byaha basigazi twina kuba very careful sente abazina bazine abandi bachuleire abandi tibabamanyire tundi nanyewe bagati bamanyire baitu investment yawe niyo inakubaliza ni abantu baina korake kumanyira oinagena mukikaro ni bagamba ogo niwe breeze tibamanyire ibara lyange tibaina kibamanye bagamba niwe breeze baitu oraba no joga ni motuka yawe bajja kumanya gi motuka yananga baitu hano nyoye motuka basora butagimanya ero manyire kikaro gonze ni mutawuli ni ndubata gonze ni njoginga bajja kumanya ogo niwe breeze gonze ntaina motoka hakiri nyina kikoreke antike ndi aro kintu kyenye kolere mu myaka yange emito araho cyabuze cy'abantu sigazi kibakira kuhabuza usanga ni baterane mpaka kugure motoka no kuombeka omuntu akwe akusokere kora kiha bintu bibiri ebyo ari gusigikira muri mo gukora nyanyoye kabanza ni kuri opportunity bank kinyabandize gura gari mazima ekaba motoka baide motoka inaguzire tabe mpyaka ekaba rundi second hand rundi third hand kandi ge motoka ngagura muzeyi wange kikumanyisa akanyaba nyanyagure motoka muzeyi wawe no yakugulize motoka sako nyolekya kukora nkyali muto muzeyi wa akanguze motoka atampe motoka baide tukiyakozere kirungi akampa payment term nungi sasura nungi oratunga yo zinu leta nibo nyanyanyo natunge motoka akanyamba munabo kuba saye zo kutunga sente murundi gumu ogure motoka kabanta gisobora baitu nakuhama yendi nagera kugure endi nagama sasure ningi sasura mpora nyoni nivuge motoka kana muri mo gwayenka Kitunzi kwavuga niko nyabandizemo kwani gwetagise motoka kurubata enjura oli smart osibire tayi chuchu byona gonze muri ketabaire mu SL mu ruchuchu hakiri kurubata so ebizibu yemotoka bimanyo mukamuwayi niko kiba eyangana nyenye kwijuko bunde ndabura muti zigenda haiguru esiya henjura we kutonyo inakuleke dinsa lili hanse njura ne kutera obundo urugame kaito yawe fukire date hati baitu yantu araga point to point ningira nikole milimu yange nintaho mukakurungi ndi safe so tugambe kyabuzo kino kitubairo kimbaini kwabuza nti kugure motoka ne kuno kuombeka kisigikiro muri mogokora niko nyakugambire habo kubagoza jaguzire motoka ege yabandize niho time niye muniho nyagurira ikataka ka hano so nkabanisa sure motoka bali nyagura na kataka nabo bampa good payment terms wena nabikoraki nyabikwasaganye so byona biri important but otas training muno kora okyo kusobora baitu okubana abantu abakwikirizo sasure kibanja mpora byona bikuwata oli musajja kulire mu family itali kubi muno myaka ki halevo ki aidara kiri omuntu musigazi mwana lina kurugiraho mbazaire bayakagamba ntati kangene nkole byange marigo gambire mazima family yenkulire mutebaire mbi honorable Philip Katahoire Hoima kunumanya mumanyire na higoro bamanyire ubundi bamugamba yemere aba MP nito bamugamba we banzo birugeme ebyo liyaka wakati ito tugende mai so bati alisarao ayendeza hati kugenda ha question yawe nyowe nkarugomuka ndi myaka mazire actually my first job mazire campus jekaba 2006 nkarugayo muka negamuzeyo manyire nyino mulimo nkaba nikora mu opportunity bank ningaba sente nyamugama manyire hati mpikire kuba musaija kangende mpangisa kaju kenda asobora titukusobora kuba basaija babiri munju emu nyina wanga ali hari nanyota nekere kura niwe first born omusigazi yes baitu nyinayo ba sister banga abandi
nyagamba tujja kuba basajja babiri mu nju emu obundi nanyonyezire late kandi enju teri yange ngugo nkozere lundi njugire mu office late hano tali mwange nyagamba kangende ntunga akaju kenda asobola kusasula nyina akasente katiito nanyowe ntandike kwekoraki kwekura kulanya ko musaija so ngira nkabalaki abandi kibakizi torugayo muko taina income nkabanyino mulimo nyamanya kuja kunyamba kukora muno nyongere ukani ntunga okurara harungi so nyoka rugayo mazire campus mwaka gomu kumara makerere yarugamu nyina kabata kwenda ndugeyo yachura amaziga baitu ntaina kya mukolera nyamugamba nanyonjo ahire kuba ko na saha yona nyina genda omwange ngure ibintu byange mbe comfortable otherwise nyoka rugayo mazire campus mwaka gomu after campus with the first job nyarugamuka Kandi sometimes usanga nti abazaire baitu baba ina legacy bateireho wesanga even nanka ebintu byaitu bitukozere byenkurakurana niba byatakinga hari abazaire baitu nayo okurubatira mu legacy ya tata wabo egyo question nungi anyewe kankugambire muzayi waka kole ibarali tali kubi nanye nkore lyange actually abanda bakiro obwinga abandi batekereza na hano akusanaye bari nyeti mbifaawo woba mukama wekintu kandi nkwenda kola kwenda bandolero bakole kinyoki yange ezikuruga muzange bekwe employing abange so aja kunyamba muno ha marketing abakuba bayikaireho group ye generation ye ndabantu ba kingdom anyamba muno ha marketing kandi kintu mbagamba nkore kintu kyange baitu mukitware nkeke yange muzeya akansomesa hati ndamuhakana korake kandi gonze bagambire ki tikina buzibu nyundi mukama wekikaro muzeya akansomesa tinyina buzibu abakimanyire customer musangire nyowe amasimu gona ngira mutere research mwa checkinga mwamanya baitu hanu bono musigazi rundi kwa muzeyi we ansa mugitungira so ekyo nyowe tikimarira muno kasumi nyini muzeya akakora mulimo gwa kansomesa yanyolekya kukora yanyolekana ku investing akuba na myaka ye hati na waina bya ku investinga mu wenko omuntu so party ye kaba yakusomesa na kutwegesa kukora muno which is very good nyo ndi kyonkwenda abandi babalake osanga omuntu nakusika mukono nakwayo kyakwairi nakyo kirungi nanyo kimpa ile nkikwata baitu nikikoraki nikideveloping so it's not also bad to give your children what you want to give them for us muzee wakabana bana musanju kale bakaba munana omuyafa tukyali batu hata abana musanju kubasomesa mu myaka eri twena twarugayo twena tukora na wakaba musaiji hata ike hano okuzire kandi akuhebu wewe nawana akyaro na kyane na sentence bya hebyo nawe kabanza nyumirwe sentence natyo ntukorage byaitu birwe birija nabe tulibikora kitu kusobora kukora rundi tubita mutindo gwetu kwenda gwaki we myaka yaitu akubana baba ine mulingo bakora mebintu byabo abokuba bakabana abana bayingi ne bazara so nyowe kyokora ngo musigaza I want to be better than my dad byona be yakozere byona bi nyowe byange na nyewe kubikora ibindi biri hano ibindi biri Kampala ibindi biri handi na nyewe kwenda kuba better than him and it is good is still alive to witness this. I thank God. Omanyire aroha basigazi bemba nindora ani benyumiriza munomba batata bawo kikeki bali ntanyondi mutabani wananka nyondi mutabani wananka mbirora muno kuno na Hoima mbisangireyo ndi mutabani wananka well osobora kuba mutabani we baitu ina kiwekolire baitu bino olinzire muzeya yakurorere abyo byaha nagano kurwana na arwana muzeya ajja kusasura ebyo byaha ebyo basigazi nywe mwekolere sente zanyu muzeyi wao woroho ajagenda kuli runda aswere handi wiru yona gihandike abantu bantu tandike kurwana nibyo muyikaramu hano kurwanira amataka gatari ganya muzeyi wao akagenda nyona mukurwanira bintu mukurwana byake kore byawe otungiro obuzibu mugamba kuyambe baito tagenda kwesa ibara liye otaina kyowekoleire nti ndi mutabani wanaka ebyo bya tibigena kuyamba actually okutekereza abantu bakusemerera bakuroza mutano wana abantu bagamba ugo nawe mudomo mutabani wanaka taina kyakora asiba muka muzeya amahere platform abiriri amahere ka business atandike na kukangiri hati bakuheki hati wo training omwana wayo kurungi no muhenta andika wankegyo hari levondo akuba tripling nyowo mpaire starter to kundora
bino byona birugere muntu uyu hadi we mpenta ndi kuoroli nja kuba ndi haramun aroho omurozi wa Kitara TV akuturoraho aina business yaye aina bintu bya kwenda kutunda ngero ina experience mu bintu bino byo kutunda nkwendo ho muntu ogwa magezi nti muntu abatunda ikintu banko banyina product yenyina kutunda bakora ABCD hadi kuno kutunda tukubaho formula ngabwe nkugambirege nyowe ndi professional accountant kahinduka buhinduka genda mu byo kutunda abakubanka rurabiri bitanekire kumboa ninyenda muno byo creating na abantu genda mu field no baza na abantu kugera mu field kikingura na maiso gawe nyowe katika kugambire kutunga idea yenu yo kutandika accommodation yenu nkabangenzere mbale mpikire mbale kabano mukyara wange tukani bo twaswera 3 years ago in the 3rd anniversary tugendere kusendekera munywani waye twagenzere mu kwanjura twayikambale hotelo zona zitwire hali bakutoleka tugende kaikaro karawa tikaina muki amani gesobora kubaza nyina mukyara wange tuyikire kilo sahanka ina bayi twina hakutoza atoina agenda kutoza accommodation sahezo masaija ali akuyama mu guest house ya ina room kunu bakastomani bakorake no bakubyama room ziri kuzoka koronge muno bayi tusende za kuchajinga nyingi okay ziri average good mitwalo ka musanju munana bayi dukurora it's not worth the room hati mbao na mukyala ngabaye tumanyire ne bintu sobora bikora nanyo bana abantu bakusaba zino sente tuli kunumbale mosquito net nkayekuru TV nkoto tekureka na kureka yagamba ebitabu tibiri birungi hati sente tukusasura kado otanakire otabaginingi manyire kuno mwange kuno nyabaye ngenda kutawo njuza za bapangisa bano ba corporate banya bataya mu town kanzi hindure muzikore mu accommodation. I think ikijakora more business sense than putting up apartments muzasasure mitwaro runda 25 runda 2 mwezi ugona hano ntere mu room 3 kutunga sente zikira hawo wakubata byamiremu it is okay to ina expense wakuba byamiremu okuzitunga mpaka mwezi. So bine byo kutunda is a relationship kyokubanza oina kubana people relation customer wawe aba customer wawe taija genda hantu handi hoireho omubihizi ekya kabiri nakubana integrity trustworthy sente bintu bye sente bitabahura muntu akwaire sente ze mu delivering bintu nkabino bitwale mugambire kugambire tracker ya sementi ngenda gikuha gisindike akasumi ko muraganize wekaraba kadile yingireo muterere simo mukorereke omugambire tracker dile yingire baite kwija. So that is very key in selling. Otherwise go to the business eta otaina people relations customer care toija kutunga abantu okurora tuli mu business enu abandi bazina ziriyo mu Hoima nanyo wengine hari kwena kwe haguza nyo mwange kigegenda kuba different from the others. It is what I need to do kuba attach customer relations okurora bali ba customer bangabere hano bayinimbaza nabo bandirege simu emibu notere simu hano gama wewe kari parent katumuhaire abo obundi bantu betukozesa ekintu takinda muno kaiwe kukienda nibo buzibu buli baitu nyowe kindu kyekora nkienda nikyo nkitera mu time nikyo rorena hano mvugire nyagaruka Hoima gonze tuli mu lockdown ndore gonze busayo bantu kali hata hakunyirira ebimuli bikura room ziri clean ekyo kiyonka kimpa satisfaction nza abantu bali batita bwa covid but ekyo kiyonka nyowe kimpo bomezi ni impurante nkaina nindora kintu kiyange ogambire kutunda ekintu ogambiro bwesigwa enkoragana kurungina ba customer you know ati abanyoro bakusana batata hamu nombya business abokuba ogenda norabo bano ogenda ka muhanda gwa Kampala abakaza bakutunda muhanda otandika kubaroro genzire kuli Buganda nsonga kihabwa ki abanyoro batali muno into business abanyoro okudupa kubi baitu time yembaireho mbunyoro nakoragana wona abanyoro abandi abantu baina mentality tutahalezi I don't know why bagara
tutabagara ate ekintu kihindura nitwabenda kukihindurira okusanga na trading centers zino zona abakutunda mu Baganda kandi n'oluga Bunyoro bali mu trading center ezikubanza okutunda ebintu za Baganda runda abandi bakabale bafuruki basamwe tutahabagara nyesobora kugambira nyabakozi abandi bakozeze hano bali Banyoro bayi tukutali baza ba contractor bana bakuja nayombeka saha yona aino murwaire saha yona aina waferirwe ari mu kuzika akusaba advance advance tena buzibu bayi twato mulimo gukulisa ugurugaho muno nicyo tuwebwanka basigaze togufaho kirungi kuba n'obuntu nogena mu kuzika nogena no ramukya abantu no abantu abarwaire bayi to mulimo obugwini twena tugine oina nawo guha priority tosobora kuba nuzika saha yona hakiri sindikaki amabugo iwo sigare no koraki arona abandi badupa nkimanyire bari tingeze kugamba da kudupa mbani manyaro ndo limuntu mukuru osobora kuba nungambira amazima tingenda kutera simu mukabanyo kwaguza wewe muferirwege ebyo byaha abakutoza emirimu bayingi hatiwe borabo ikari yo wiki yono tayizire abukuba eno dupa litungo mudi nakoraki nakoro muri mongo so twina kuhindura egyo mindset y'abantu tutabagara nikiororera site zikiro bwenge hano Hoima iwe gendo kore research abagyombeka mu kiga hakutera peva mu Uganda abandi abombeki Baganda tubayiha kampani ne bajane bakore emirimu yaitu tibatalibaniza waija campingira site aija kora agaruka yobugaruka runna sindika sente runna agenda amaziri baito wahan okumukwasa bitimba dakika 2 agenzere nyekya tayizire tatire simu takugambi material kusisikara schedule program zawe zo bairo settingire zona zigenzere nyuma ate ekyo kyona obaziremu atungire amukiga rundo Muganda aina hali amwihire ni wakora tuli Banyoro kandi tukwendeze kuhindura tuyentekereza y'abantu egyo n'abantu ekibalimu tuteke obulyo kikorora nti abantu bahindura ekyo kibalimu you know hati kuhindura omuntu obundi kibabwongo bwe mindset abandi babaka bakuza bali proud nibe panka okurora omuntu akoro mulimu hata gwepankira mugona akusana doing a favor bakeda bat okumuyamba buyamba akuyamba buyamba kukolera hadi egyo mindset change omuntu already akiyamire omuti gwa kukuzira gukiyamire kukiha mutima nyire runda bakuru baratwabura bayo twanyeke okora mbaza nimba chance nokora nikuterera ninkulinda na mwezi gona basobora kulinda okuba nkuba ni nyenda developing Bunyoro nyina kubandiza nabantu ba Bunyoro nibo mbanza kuha chance hari bibalemera aho niho tukoraki leta abana egya akabiri kimbaroze mtibali patient twena tubana bugumisiriza twena tubana cash flow challenges businessman wena ali mu business wena akimanyiri bundi sente zero bundi zero hati covid ingine izire hadi mukigalo kyo kuongera okolo omulimo omanyire sente zigenda kuija abokuba bakusasura Omunyoro we anagaho ebitiyo yamati nkora paka bansaswire Omuganda agamba wewe nyewe kankolege sente zikora zija kunsanga kandi bozitungo lyagenzere ono ni waro hatora yetoli akoregeze ngesembi ya okumuleka bulika noleko Muganda nakora no mwa senteze neyongira yokora hati first osisire relationship yao na landlord rundi na contractor na somebody toinangeso okujuma maybe engineer wawe rundo abo namba rwa nyeweti ba contractor engineer nororera kimu ngeso za hato gwa batakora tugaruka hato gena muka toina kyakora toina sente orakora muri mu bwagenze ono engineer wojumire ni wagire emilimu ni wakuleta mulimo nakwegesa kandi niwe nakwegesa so oina kuba very careful no ba patient yeso bana challenges zawe muka rundi biki asobora kwayo kakwaire hakiro omuntu olindawo katito no manya sente zikwita
baitu otagenzera kwikaramuka otenda kyakora kano takunihira kutunga sente yona muntu mwe. So abasigazi tulina kuba n'ogwo omutima ogugumikiriza bino byona bitayije mu murundi gumu nyeka bamugumisiriza abasigazi tibalina kugumisiriza ensonga ejjo nkuru muno kiki bakwende ebyabwangu bino wewe nanyewe kubaga abagumisiriza ekintu ina kitandika mpora nokirora nikija nibona ino yongera mu sente rundi notunga sente zindi nibona wewe bado ratandike bya speed ogenda kuiba kandi mulekeraho kwegomba abantu nomurorera hara buli muntu ayine bizibu bye buli muntu amanyire muninga akora mu sente ze yatekereza buli muntu akwiba bana ba government bemurora amanya bayibiri abantu bakwiba abandi bakora egeze bekiro tumanyire byakora kandi tajja bikugambira okuba runto kwenda kumanya ruli to ina kyo genda muyamba kugambira byakora iwo jja kusigalaho munyumyeho mugambo oli biki baitu wena agenda maiso so tulina kuba bagumisiriza tulina kola ebintu mpora baitu ozitungire undo tere dilu ya kola ebintu byawe speed baitu laba oli muntu bakwata mpora ngaito kola mpora kandi bano obwesiga mbantu ibo batuyamba kola bine bintu tunga engineer wawe nakombekera nalinda kasente wa material akuhaire nalinda kasente so aba bantu nibo bali critical kasoraba oli musasuzi nibakwesiga bajja kubikora bado labo tali tibakora nkwenda omuntu amagezi aronko musigazi tugeze akusaba kubana abagane mitwaro 40 atunko mojona kugabagane myezi mitwaro 40 jasimbaire kikuruliraho akusobora kukora kikurura nti nawe yekurakuraniza ha mitwaro 40 nanye gari mazima katanikira mitwaro 35 yange egyo niyo nyagulire maka motoka kanyaguzira muzeyo wange niko nyatandikisize gure itaka lya hani sono nyewe mwaka kiyo 2006 na nyewe nkamanya nyine kigendero nkukora ninyenda kuyombeka ko muntu ya kabiri nkwenda kumekinga sure abaraije after me nabo bali safe abasigazi gitukora biro bino mu kubanza kuswera otungire mitwaro y'abana ngo mwezi guli okuzara abana uko kujoga gezere kujoga okujoga town otungire omusara nanyoka baza kwerumu nyamanya mitwaro 35 eno okuyobeka basente nyingi inakwahura akasente akiri 5 rundi 10 ezindi nizo nkoleke nibazize mu transport nibyo okuli baidu genda kuruga muko go mwaka gumu kaba savingire sente nibonya rugayo savingire rent nkaya myezi ena oli wa muzayo okulya okunywa okubiyanga toina expense sunkabanza kusavinga nibonya rugayo hadi kumanya ndi buli okutunga sente no yakora ezindi za lero obligation na kubokozere ozitira aside so twina kukora baitu ina kusavinga some money uta kusavinga goze ziliana liba sente nyingi ina kwahura hezi zikuyambe mukira yenda kandi kuno Hoima amataka niboga atandika kutemba baidu ko mubyaro hari muri tigakatembe okutunga eka rundi mitwara 5 milioni okiyasobora kora kwahura gonze tunzire ebihimba byawe mihogo yahura kwazo mazire mwaka oja kusanga kusasura so kwahura kiri very important nanye bikiro bwingi bere bya kwahura na kwerumya na kusasura abantu baitu umuntu warani wasasura tabana buzibu ubata kusasura aho buzibu bwiti baitu umwelekea akiri nkora kurenga kusasura aroho murozi wa Kitara TV ali mu kutura saha zino tugeza inaka sente kai akwenda ku investing nkaiwe musajja ori business ori Kitunzi obintu bino sakuba oina experience field ziki omuntu zaini zokusora kumuhamu amagezi na gamanti okusaka ku investing hano okusaka ku investing hano ati ebale kaguze investment ziri zaukana haro umuntu agona ku investing kagayo business mtwaro 10 hara abana baina sente zaba kwenda investment inkoto anye kigamba kirikiti oina kubulirwe de kuroro opportunity
okubuli businessman you see the opportunity whatever taina bwongo obukurola opportunity hali eri then kijja kuba kizibu muno yo ku invest kankweki okulolera nyewe hati nyombekere hotel hano baitu hanu halinya izireo takalika bariri hansi hati tikatemba wewe kuberi hotel ukimanyizaki okwendaho mobile money boda zinakora ebintu nkebyo supermarket inakora abo kuba abantu banga bayija hano niho benda akwenda gura yekintu akaduka ne hotel kwenda gura bintu ebyo kulya byona mbiguranka town hati wokuba oli sharp olozira opportunity olozira hana ro hotel abantu bajja kuija maybe kyenkiraga aba staff bange gura boda ngamba nkuyambe tugigule niyo tujja kwesa kutuma ebintu byone bikuruganka mu town kale tubitumya buli kilo inundi nke 5 kilo abo cyo tukyali batito bayo tunaje tujja kukora kitu expanding tutunge staff van tutunge van gure ebintu mu bulk bayo to level yetu hati tutumyanka mu town egyo market area available eki akabiri mobile money hana abantu bakombeka nyemba Kampala ni nkora rundi mba hand nsindika mobile money nyingi olo mahele 10 olinka olezinga giteo olishuwa igena kuija goze ntakwenda gikozesa manyire yawe njazisindika nayo otunge sente nicho ngamba bana egyo business ngenda ku example ya mukozi wangu omuhano haro mukozi wenkola nayo wanu bobo aina wakame aina enkoko atandikire embwa akusirundira mu itaka lyo lyanga ziriyo kwenyuma hati wejano noenda enyama ya wakame tinyo rabbit ni waginguza huende enkoko eliroko ni waginguza tokola na wali sharp ni hombi gura hati ngene ngure wakame kuli ngure enkoko kuli staff wange nabina so ba sharp na wali sharp opportunity agiro egyo business kwetaga sene zinga. So basically eri umuntu korora amagiso opportunity zero. Yes. The opportunity zone zero nibo gamena nyeka nkole kandenge honke kole hano hata muhanda gufokere bize Kampala road kumanya bali muntu akutaha mu okugamba ntehoki rundi okay mobile money tugibalize hoira asuraga bakante obushimbe abantu bayingi bakwija hano ni barore ebintu byanyombekeseze ni bakuza obahirinka hati nawe bwongo bwinagamba abakujja hano bakusima ebimuli bakusima amabale gakozeseize tairo zanakire bona abakozi abamanyire hata kingura kampuni nkeye nagamanye byona kubikora buri yako hakozere kiri no leta nawe nokora no ba main contractor bayine baba ba subcontractor opportunity hero so nyo omuntu akora hayi na nyowemba ningenda nawe bwongo yobe kozere buri open so you see opportunity than you coming here mutu nakuzo yakozere kiri no muhayo kuli na agenda it is okay by tonight when komuntu enagamba wewe katandike kampuni yange bano bone namba nzina nyowe gozenta bimanyire supervision nyowe yagikozere kabaje bakoro muri mu gusayi kandi uri akugamba kibiro biro abantu bakopa mukopo nkolera nke byo mwana anga no hindura mukati yito notunga sente so inakurora opportunity hali yezi nibo notandika kora kutamusente ora utagirozere utaina bongo uro opportunity ojageno kimure mobile money hataro bantu business atakurubata okutunda produce yawe TV kurubata hati hano manyire hotel tukoza sabuni okwenda mbyo kuli aba staff kuli aba bano bona hati nakubuyizire hayi hawo runo tele bucha runo tele oki omanyire nyama tuzugura saha yo ekuko abantu bakuzi ebyo kunywa bakubinyo maybe kingura dipo hayi na nyo kandi ndagena kuli mutano kutabale byo kunywa manya breeze izire kanti hali hayi emihendo ebemirungu ajagura ali nyo saving transport tuna tubali saving ase mazo tungire osiringi 10 obukozere se abanye yo kugambira bino byona akabikora utakayizire mbili nkatundaho wholesale ya cement petita kurubata ntaka kingire babikora bata mugezi baye kuri akutundu nyewe kuruti kutundu in fact no mbayinja kuhabyere kyabyo kinu nti kurugotandika kole ibintu bino bamazire kusoma muri mo kigwa kozere barandi ku challenginga muno miri mungambire nkozere nyingi ogwakizire ku challenge nganyagura mukuru ukabagwa Air Uganda ijuka niyo airline yabandize hano orugira Uganda Airlines niwe ndi wa myaka mito oyikire mu
mu system ebintu byona bikyaka toyina kyomanyire busawa kimanyire abana Uganda bali bamanyire bya Uganda Airlines bona bakaritayaringa abandi bakafa abandi bazeyi hati genda kukwata Air Uganda egi twagita mutindo guyabaireho kumara myaka 5 yabaireho mukaga ntabe muri mu mama baitu tukapasitinga twabyega batu traininga batu esiga twabikora nijo kugambira ogo munyoro rugadia niwe yasikira mukono yangamba baitu max zange kabanungi kabanyina second class upper enungi muno grade umuntu akuyamba naye weyambire nyenka bana max nungi yarola gapa aho nyagena nkakora bya intani bya kuyamba buyamba nanyo yoro kyanko bikora nyabikora yabikwata harogo muri mu bitabe mwangu njorera nkarugayo mazire myaka mukaga yala nikakora psinga myaka 2 after obaba baireyo baratekereze importance y'abana babere bakora guno muri bategeza bintu byabo hariwe nyageze bagamba nyo yala negena kora psinga timumanyire kimugenda kora bimanyire niwe nyowe nabagenzi ba muva kwate kurungi bategeza bya kusanda myaka 2 karabaho yakinga so batekereza etabe rocket science okuba oli mu system okubano okikenga bayita no kimanyire busaha bimanyire nayo tukabyega bwega kandi tubabimanyire twenka tusobora kwegesa bayita obwire tibuli bwini so qualifying every 5 eno sazinero eno Uganda Airlines government ni yegiresere bayita ndo corona na hati Uganda Airlines kakwepa giresere ebiri mutandikire bihura bano following amahuro corona kebaye nakukora bayina kuyikiriza baruge mukwe panga runi something bareta abakozere mu Uganda mu Air Uganda abandi abali available nyo sobora kuba ntali iyo bakweserege tutokusa kugenda kokakora mulimo bakanyetaho baydo hati na nyowe muri ngokora emirimo yange tinda kwiruka mpaka mabanga anyesigire eje nkurumuri hati Uganda Airlines ari kwetera kandi kuru nawo nibo bakweta kama zire myaka 2 kandi nyiruke tikizoka kurungi yes twenda kolera government patriotic by tobundo gamba egya kabiri na kumanya structure o hawe badesere akora ki yitwa batandikire Air Uganda na finance director wete ali Michael Rugadia nawe munyoro wa hano nitwe bakenga airline business kuzo kozere ki gonze batere abantu bandi bajja kutunga ubuzibu ngobu hakiri bakwezeka ba consultant na hati arwa banterera amasimu mu Uganda nimba habura abyokora bagenzi bange batwakora nabo by free senior okuyamba kiwa mubuntu bayambira busi baitu ebintu tibabikuwataka kwite tubimanyire akora obyasoboye so mpaka bayikirize bayetaka ba consultant etwa bakozerera myaka yaitu mukaga era inege twagikwata tuti na ba David na ba Molly na Eva no team ekaba nkoto ya finance abandi bona department ezindi maybe but airline accounting it is very different from the normal accounting. It's not about SCCA, it is not about CPA, it is airline accounting. We were trained from abroad. Kagena Malaysia, nyagena Spain, nyagena akatunga refresher training kwa bihinduka okubota gine tusobora gukora. That one I can bet you they are still going to face the same challenge bagenda kuba mu bizibu nibyo bimwe. So aho nyeko bahabura bayikirize ba consulting. On that note yenyini ya Uganda Airlines, I think yamazire almost at myaka yije kwika just eri progress etandika ko. Do you think sazi no level na mbere eri Uganda Airlines je ekoleta sente nyingi mihangama bya hewe tekabaire kora sente Uganda Airlines naitwa abakozere mu Air Uganda ku breaking even kuonka nabo airline bwaito butito katwalira myaka 5 bano bakozere ebiri eri mu covid ebiri eri mu scandal busayiki kurubati hata abo myaka yabo yokora sente kyali tibakabaye bana kuikiriza kintu bakwase professionally ba streamlining department bakore bari kutinga bada bari correct nibo bakore batandike kubara bari sente za kwata tizikabaye bose bakiyazukora. Omurozi wa Kitara TV tukyaina wekinsa Chelsea kandi tukyanyimya amna nkwenda kutwara mu break kandi kutwara mu kazina kanu turaruga mu kazina kanu wekinsa Chelsea agenda kutwara sawa ntuleho
enkurakurana eri hano mu kichweka kino akazina kano ndeka kakunyumire webale mu Banyetsa Selector, Great Kingdom Entertainment, baby sina defile, Mama wange ni wongonza, no wolimeka nyakatinde kwewa, harono musobya, unasaba katika nironga mwati, ni wongonza, no wolimeka nyakatinde kwewa, harono musobya, unasaba katika nironga amatifu gonza no mukutandika kubaza kabanza neibara mama twabonabona kandi tutaina sente na bene baitu batatweganye engoye noyogya ebyokulya nosaka kuturwayo nojanjaba kutwayo sukura kanosweka watukuza nengeso watugamba kyokubonabona kikuba kufa twasoma abamututurukire kandi tuturulera bagenzi baitu mamo hangale tansabe na ruhanga kunindire kusabo nsabire bulikinya kunize ndaleta wange niwo ngonza nobolimere kanyanyatinde kwewa harono musobya ndasaba kikamiro kamoti niwo ngonza nobolimere kanyanyatinde kwewa harono musobya ndasaba kikamiro kamire mwebale mukazi nako kandi mbagambire getwikia ina wekitinisa Charles tukwenda turambuza mzo ebintu ebire ifo hano wekitinisa Charles turubatere bateho so that abarozi ba Kitara TV basore kuba ni barola enkurakurana zigenda maiso hano urazi no boda boda za bakozi ba zino akiri buri akozere hana kasumi kai nakiye koreire togwenda muntu aruge hakozere project ya amani kandi aruge ataina kyakozere kyatungire ariko gokorora hano ina garden ze mikoro so okwenda hano kuteka hoge mikoro garden okwenda kuswera oine embaga oina birthday noija oina yo ka meeting ka ba staff bawe ni mwenda kuba out ni mukora retreat oija planting yo no kirora akusana oli musajja yenda munebi muli nkrole bimuli bingi hano bimuli byombi enda kandi bimuli birungi byona babisera bino byona bikaruga Kampala kandi bikayizira mulole lole yoneka ijajasi nereta bimuli hano abakuba woba naka green ako milimo yaiteta high stress high pressure wena kuba naka green ko kurora nayo wikare kuri hemme kaito urubate mu compound so nkurura hano ekyombeko kibakombeka okutekaniza korera kihano hano kine ekyombeko kigenda kuba hotel enkoto egenda kuba na floor itano bado tubandize ne yeifo yeifo hano twinawo ndeka tusemba sembere hano yeifo niyo mbandize nayo kakwe tubagambira itwe bamukwata mpora tukora mpora kusobora genda floor itano murundi gumu inagenda mpora katito tito katito tito kakungurora hano madara ogaro gagenda wewe musibire mute muri muda basigaza rutaya ogambo uta okorora rutayo musajja wa peva muganda niyo yakozereze ruguru neziyifaga rugide kuzikora aho musajja mukozi baitu abakozi babanywani bawo bako batali munywani wawe mpaka akora ibintu bibi runda akora nairuka tagaruka ukaba wamunyaga pole no cyayamani munde kusana guspendingiro sente nyingi muno ebintu biri hano byona kwenda kora biri different ngambirege Hoima ina ebikaro byayo baitu byona ebindi bisana ebindi basaye kikwawura ha ekikaro kindi kino nkwenda kibe kiri different kyahukane habinde biri hano mu Hoima njo rura polo zino okurora design yazo nizo bakoraga kuli mu Israel kuli mu Italy kuli ebe bit different ero mu groups a bit of some beautiful things tikwenda polo eri normal polo bona buli muntu ina normal polo hata yangera ukaneta kwenda muntu aje hano waraikara amanye akaekaro karungi kali different kusana lesere bya Kampala because like bidesere Hoima ogambirege hano mazire myaka hatiyo ena myaka esatu kukora nkaija nkozere kuli ruguru honga nibonya maleza rooms zine ziri hano dali njya kuoleke ati hano kine keifo hano nkatandika mu covid October so kine kintu tikikaikize na demyaka ebiri tikikabere kuika na mwaka
kino kitandikira mu October last year hatuli myezi nga kikaba kina kuba kikingwire by now but covid cash flow na covid byona bitalibaniza myezi nga 7-8 nibo twayika hano abo banu kabanza nyakanga hati tokurora hano ureke kisika hali kabani nkanga wewe wamabara dekatukura mukiyo nyemsa tumese Alex senior tiling Hoima city ndumuko ano mukuru ogu kwenda kuteka kichoza ketu amutindo aho musajjo no musangiro otakora nawe amusajja murungi muno singa tabaye murungi twataro hano akunyaga kusasura murungi kandi bwanyaga tubaturo murungi muno wakoro mukozi aliyo nayo nasemererwa kale katukule kokole aho kuikara hakuzoka kurungi restaurant bar cafe no ikara hano nokora no semerera kurura counter eno abantu bakwikara hano bati tugenda kuba n'entebe hano ziri ziti ijyango leke VIP hano tungire omugenyo omukoto akwenda kora kapate kero ndakabagake takwikara muno n'abantu na ijja kono mu VIP section ogirora so muntu akuba na ikara kono na enamira naba mirembe ye kulemera ho buli kimukia power tax wa boda ekitugata kiri kimukia west large yes kulemera ho buli kimukia power tax wa boda ekitugata kiri kimukia sente no so plan ya kuteka off row ndi akaya iguru eno kakugambire gena kuba na flow ita 5 floor tukiyakora okwe kora niyo beta 5 star njakora 5 star hotel kuma wewe bado njakora flow 3 kabongabire tubamukwata mpora eno eri ka 3 year plan 3 year 5 year plan hali tukora tubana plan za bakama baitu za miaka 10 miaka 5 abakenda sobora kuba ne yange ya miaka 5 miaka 5 na nyowe ninakuba nkozereke nyimo kiroko okage kutolekya bakame kagwemba gambire gabakozi bange bayine mirimo yebekora so kandi bivakora bisaplayinga kunoki omwangi Hey, sente na wera sente ebiga moni byeyongera sente tukambe kinakora sente hey tutapoa sukale kutemba kinona misana abantu munyoti bakyagura etauna abantu bakagiruka sente kulemera ho buli kimukia sente power tax wa boda sente ekitugata kiri kimukia west large yes kulemera ho buli kimukia power tax wa boda ekitugata kiri kimukia sente no FIG coming west like osibirota we sibiro kurun amabaraga abara kuncha kaswezi payas okora hano nkora ho hano ngono nwe boss wa ni boss omusangirota akura byata embera zai nungi tizire zibi nka boss bandu bana akosasura kurungi akosasura niyo mukamu wo bwakameona nito project enu nezo naziri kule hati muntu bakubona enda nko kagura kanu kezinga kanu tutunda upeya kanu saka peyemu mutwaro bo tunda bubiri no bukuru batakusagura bukuru tutunda harikale ugo mombe kyasuma byombe okusomera nka Buyimba Technical Institute nanka institute ya government ya government ole no mukuru mbenda soma kino tutapowa yade bigambo bingi muno abantu kaba balise lemse soma kino timpa wamba ninkora mu Kampala ninzi wenja nko kamanyireze kibuga ozitoza nazanize covid nayo tunakora kipigema nko kikuru muneke maski otaina maski tokuta okay oli aido tokuta so and your main gate enkoragana yawo nabatayi hano gisangirota enkoragana nungi tinyakubaire ninsobora kugura aho hona enkoragana erimbi bono kurora bakiro bwingi bakanguza
kandi kusanga buli muntu akaba aina ka plot kati to 40 by 30 20 by 40 by tubona bakakola pakanguza so nungi tena buzibu kirungi omanyire buti batwikara n'abantu abatahi kukuragana nabo kiba kirungi muno so David niwe manager wangu nkamwe hasipi zino nizo room zina apartment ati zino zita apartment yakolekya room zina apartment nizo nyabanize kugamba hali tubane nyenda kore njuza abapangisa abantu ba corporate abalalire omwezi yaroda market price elimbi mitwalo 2 mitwalo zingano gamba zimuzaha kibaro kitakuruga yotere sente nyingo oli mwezi kibaro gamba nyazi hindura ate nkagifora apartment mutayizire nyendeze mfurukabo musana jihana so at reception niera reception ati ngakugambira cyo tukiyayombeka kama zile planning koto bali byokora bingi so official reception tukiyagyombeka bali halo hali batahira abantu eno apartment uranga gipinga botanical akiki kwa sama baraga Hoima mpako za Hoima zona hizo room za atenu yakiki ena akiki anyota hakiki zile wanga batuoki so ano taile kubeli apartment apartment ngivyo eba mu TV ayo nice aro DSTV alimu wifi ya busa maize gavokya eke kirungi muno yona bila ayo ni peta apartment emirimo yoneno ye myaka otugambege ye myaka 3 bado hano niho nyabandize ntakabaire kora ki kuli hivyo hano niho nyabandize kimu ende katugendo halifu hey sentana wera busante bigamoni byonge ena arali arali dokora room zone yeah this is good very different room ziko ahukana ezidi zuma abantu baito kurolenu ena theme ya cream curtain walk zrola at piece no girola DSTV roho na toilet na bathroom ya ile different ena different zona zikwaukana okubo izire hantu okusobora kutekereza nti okayijja okuba urara mu room endi no ejja mwene endi zona tizikwisana zaukana every room yaukana tiling is different painting is different art piece is different curtains are different na toilet tiles are different nanka artwork eno na buli kimu kiona kinu idea gihanka you get experts kwa samuno ubongo bwange I can consult art piece of course arabatera art but bine bintu kubinaka bikora na ba contractor bange ntobongo bwange at work with the contractor on the tailor nitwikiraniza undi na painter ni mugamaki enkwenda obana idea mutwe no mugambe cyo kwenda then we combine the ideas hati mukuru Chelsea ebintu bino byona byotolekeze byokolere myaka 3 okasuka ku savinga nubo watandika kiki bine bintu byorozere nka savinga bwetira basigaze tumanyire ku savinga muno kiyenkozesa okoza saving kandi nazotunga zona menga shuwa uyaheze inde zikora project mukurora kwawe haro buntu bosobora kora sentence ito bero tamanyire nti sobora kakora iwe customer material oliwe customer kaleba akatali kaingi akolera omulimo ne gurugayo so a bit of both saving facilities abantu bakwa sente na sente zawe zoina ko muntu notunga nokora noyongera so it's a joint effort abandi goodwill ora kwa material no musasura nyuma engineer na kuombekera na gamanyo enja kuzitunga tindi mu bwangu so it is people's effort and my effort that's why we have this thing 3 years we bali kutuhobwire mukuru cya nkimanyiro oli busy okerege kuvuga motoka kuruga Kampala bwa interview we bali muno nanyo mwe bali muno cyali kwija kuturora ha breeze angakugambye tukwenda kuhindira omutindo gukora ibintu bino breeze abantu abakiro bintu bakagomanyire abo kuba tubahindukiya akora kino kyayombeka hadi we mutandikire kwija tutandikire kusemberera kumalira hali abantu basobora kujya ne bakora ni barora
twenda abantu bayije bitu nibikyali mu stages okukolebwa bado ali twikire tukingwire aina akapate kabantu abiri akasopsi na akaleta akwenda kuija kunywake katito bantu batito sanitizer zona zijwire ntoija basinkaso za abana ziroho abana bakira kuija hao ni bazana hadi tulirede kitchen is fully open manager nkamwe CP Falls Lodge niwe yachumbira na kasa mbale so kitchen continental kintu kiona kyo kwenda buffet tubina saba kyo kwenda kiona kyakijungu na ibara kikirete hano baja kuwa pizza zona zero so nkwenda oheye bigambo byaye bikusemba yo nolaga abarozi ba Kitara TV tumalire program Kitara TV mwebale muno kuija kutulamukiyaho hano ha breeze tusimire muno kandi abasigazi twinakukora oyina kukora muno na amani gawe of course ruhanga nawe na muta muno osaba abakozi mube bantu bangeso okubota ina ngeso bossa yo nakubinga naitwe batukozesa gonze tuli ba consultant mu bikale bili different baitu naitwe batukozesa oyina kuhuliza bakama bawe so okutama engeso notamu mukora na amani notamu mukama egyo combination yonka no saving aka cent no respecting abantu success is the end result mali okujja kuhangura naye okoleyo kyewekoleire gonze eri boda gonze gali matafari gonze gali mabale naye ojja kubokozereke wena kyokozere buli muntu halevoy but you can do it it is not hard I didn't do it from ntakisange kiro nkikozere bukora kandi mpora ababaire ni batuhondera Kitara TV tubaire no musajja bakweta wekitinisa Charles Mugasa Katahoire kandi nuwe Kitunzi omukuru mu kampuni ya Airtel hamu na kampuni ya cement ya Hoima so tubaire nawo tunyumyamu umuntu okushobora kwahorota sente okushobora kwatota bakastoma ebintu byo kushobora kuinvestingamu ayikaire natuhondera I think oyinekyo yogere muno kikuru kengere muri bintu ina kwahura kugumisiriza no kukwata mpora ebe bintu bikuru muno mu rubazo runo rwa Chelsea rwabena tugamba abarozi ba Kitara TV bora ababaire nibono kyatandika kuturora tukaroraga Kitara TV ngenda kusaba ogenda Facebook o to likinge Kitara TV ogende na YouTube o subscribinge Kitara TV Twitter Kitara Media o tusereho na tuliyo Kitara TV so that osigale obe no tuhondera nora programs zaitu zino okwiko try kire kindi amabara ninyo Judas kyo muhendo tirinsa kuweba kubayijukiza kwerinde kirode kinu kya corona kunaba mungaro kujwara maski ogende bakugeme tasembera mugenzi wawe ekiroire kino tukushobora kibinga mu mayihanga kandi kusasira nabantu abainda baferirwe abagenzi babu abanywani babu mukama abagumye baitu twerinde kiroire kino tushobora kibinga habwa Kitara TV ninyo Julius Kyomuhendo mubai just a little distance 7 King I'm about to get there collabo thanks Igmi family I come from media mass profams real power, body base, bless them. Kasigaire kataito, just the can't to kataito. I'm about to get there.